درود و پیام ما رو بپذیرید تماشابینان عزتمند. برنامه کریمینالی اخباری وزارت کارهای داخلی که بازگو از وضع جنایتی یک هفته اخیر کشور است توسط تلویزیون تاجیکستان پیشکش شما می‌گردد. در استودیو با شما ما رخسار تولازاده. توجه نمایید به سرخط گزارش‌ها. бадаахлоқ духтарчаи ноболиғро ба ҳалокат расониду ҷасадро ба ҳоҷатхона партофт. рафтани ба қалино қыртықшачи кардум бериш кардум қали чизиш кардум рафтум қовчаға гирифтум ман ки бо хеста гирифтум бо қыртықша ҷафидум истодум ва киштимаш гирифтум рафтумаш чиз меҳмон $25,000 соҳибхонаро тасарруф кард. Я кадом ки дар $25,000 баъд аввал ки рафт ман $25,000 $3,000 рубл гаша гирифтам рафтам. боздошти пешсучда барои содир кардани 30 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ дар шаҳри Турсунзода. ҳоси ҳолата дуздӣ кардед. ҳамин пулҳоро дар куҷо масраф накардед шумо? Искакулу, ба, вохӯрӣ, куҷам. шарҳи ду садамаи нақлиётии марговар ва дигар хабару гузоришҳои ҷиноятӣ дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ.